Şairi bılbıl, şairi bılbıl, şairi bılbıl, sen de. Егетлер, кызлар, всем привет! Барыңызға да сәлем. Вы на канале YouTube Татарчики. Меня зовут Алсу Хафиз. Нишәп русча сөйләшәм мин. Сез YouTube Татарчика каналын карыйсыз. Минем исемем Алсу Хафиз. Сезнең алдыгызда Ильяс просто кеше. İlyas просто кеше Фархулин. Ильяс просто кеше Фархулин. Алды, кеттек. Без бүген сезнең белән бергә 3 клип караячакбыз. Бәлки күбрәк. 1, 2, 3. Һәм үзебезнең фикерләребезне җиткерәбез. Әйдә киттек. Подстава булмасын өчен әйтеп куям, мин бу клипларны күрмәдем. Мин дә күрмәдем. Алсу нәрсә әзерләгәнен белмим. Почти. Белмим. Кеттек. Let's go. Енді. Кеттек. Беренче клип безнең Молданазар исемле җырчы. Син ишеткән бармы? Җырлар ишеткән. Мин дә әлбәттә ишеткән бар. Әлбәттә мин аларны яратам, сезнең шикелле. Һәм аның бер ай элек чыккан клипын карыйбыз. Ука исемен. Һәрбер жанга дигән мәгънәдә. Казах телен беләсез. Киттек. Тілдес өз-өзіммен анда-санда жауап іздеймін сұрақтарға. Кіммін мен бұл өмірде, кіммін бұл ғаламда, керекпін бе мен бұл қоғамға. Әрбір жанға мен бауырмын, талайдан өзімді таныдым. Болмасын еш бұл өмірде жол соғысқа, зұлымдыққа жол тоғыспан. Қаншама тозақтардан өттік біздер, мөлдіреп қалды кінәсіз көздер. Жыламасыншы тек аналар, балалар, дана ақыл айтсын ақсақалдар. Әрбір жанға мен бауырмын, талайдан өзімді таныдым. Болмасын еш бұл ғаламда жол соғысқа, зұлымдықта жол тоғыспан. Талайдан өзімді таныдым. Болмасын еш бұл өмірде жол соғысқа, зұлымдықта жол тоғыспан. Анда кульминация булыр дигән. Әҗеп бетте.
анда титрлар гына калды. Күпме кеше эшләдем бер клип өчен. Үлем. Менә кайда язылганнар микән? Язылмаган. Вот это и есть музыка дигән. Ну, ничек сиңа? Жырымы, клибымы? Жырда клибра. Клип менә бу миңа кызык, чөнки бөтен җырчыларны да бит. Бәнде җыр яздыралар да. Хәрәкәт, шушы җырын клип аша күрсәтә. Мәгънәсен. Әйе. Былай җиткергә уйлап, стандарттыр инде ул. Җиткергә уйлаганнар дип әйтәсем килә, җырлап. Мәгънәсен Бәлки кешеләр җитми, сәләтләр җитми. мөмкин. Ну, хәзер Эстраданы карасаң да шулай. әйе, хәзер бит шундый контент чыгара. Ну, бер яктан дөрес түгел, чөнки теге кеше уйларга ашыкмый да, аны уже визуально бит нәрсә аңлашыла. Мәгънәсе. Монда ул визуально да әз генә биреп алды, мәсәлән, шул теге әйе. мисалында, әйеме? Булай гомумән шул җыр ничек эшләнелгән, ягъни яздырылган дип әйтәсем килә, шул теге студия эшләре түгел, ну шул яздыру өчен. Шуның аша күрсәтте һәм үзек кенә кичкенә генә шул теге бер әйбер салып торды. Мәгънә, визуализация. Яңа бир шул. Искиткеч. Назар топ. Водоназар, әгәр син безне карыйсың икән, син топ. Син безне кара. Кара, неләр күп түгел. Караучылары. Ну, бәлки шуңадыр. Ну, миңа Беләйтәм. 2 минуттан соң бераз скучно була башлады. Гафу итегез, biz развлекаловка что ли? Ну, ә мин ни өчен YouTube-ны ачам? Менә син развлекаловка өчен YouTube-ны ачасың, ә мин ачам башка ниятләр өчен. Мәсәлән, Башка ниятләр күбрәк теге бар уку нитү өчен. Намда укып була, казак телен өйрәнеп була. әйе, була. Казак телен өйрәнеп була, төрле оркестрда уйнаган Музыка уйнаганда уйнарга була. Монда булса син дә шундан кала. Кара, күпме кеше монда оркестрда, әйме? Күпме? Күп. Күп, искиткеч. Буларны әле бөтенсен яздыра. Менә бу кичкенә малай тоже бер нәрсә әйтер дигән. Юк, син аны минем мамам шул теге. Ул Молданазар. Яшәү. Ну, просто аны микрофон янында бастырдылар, ул шунда. Хәзер мин нәрсәдер әйтәчәк. Ул минем уйлавымча шушы теге шушы җыр асылында үзенең балачагын итеп кайтып килә, менә шушы образларны. Ну, ничек тә булса, бик матур эшләнелгән. 5 ле куябыз. 5+. 5 плюс. Поставали систем. Киләсе видеога күчәбез. Бу Абрабей дигән рэпер Үзбәкстаннан. Мин аны ничек таптым? Apple Music'та топ 100 үзбәкский музыканы ачтым. Һәм ул 4-5 урында. Һәм аерым Википедияда үзбәкская музыка дигән статьяны укыдым. Үзбәкстанда рэперлар өчен аерым цензура эшли торган ние бар икән, ведомствосы. Чөнки рэп ул үзбәк халкына хас булмаган музыка. Представляешь? А мен уйлаган теге аерым бер Министерство рэпа. Юк, менә аларны тикшереп тора торган аерым ведомство. А мен наоборот ул тикшереп тора торган ведомствоны аларга мөмкинлек күбрәк булсын. Мәсәлән, күп кешеләр рәсетләнгән дип кулланырга ярамый, аларның шигә әзрәк тузыла. Киресенчә, аларны ниндидер рамкаларга кертә. Абрабей бу тулысынча Дөнья, ни үзбәкчәләрдә. Бу искиткеч. Минем устаз. Абрабей бу тулысынча клип түгел, бу мут видео. Мут дигән нәрсәне беләсеңме? Инглиз телен белмисез? Син төрки телләрен беләсең. Видео настроение. Анда аерым бер тарих булмаячак. Ну, хаузын күрсен. Мин аны тулысынча карамадым, карап чыктым. Димәк, бергә карыйбыз. Абрабей, кыйммәт дөнья. Дөнья.
Anlamasan vuruyor O insan hammasi yaxshi deb go'yo Sen sabab yo'q yo'q bu dunyo Sizga shunaqa qora dastur Yo'dasan yo'q mashina o'zgarla pastur Boy kasal bo'lsa doktorlar hammasi ham ko'r Kambag'al uchun sanat pakijim tur Ya o'zi bo'ldi bitta yangi iPhone Maqsadsiz doirga shayton Orajada ushtursin pul Senga maydon Kulki ko'rlik o'zi shular hayvon Shalar mamat Pulsiz mamat Boylik ulug' mamat Yo'qmen son mamat Shalar mamat Pulsiz mamat Boylik ulug' mamat Yo'qmen son mamat Olaman ko'p narsa bo'lurga susmayman Шулай бітәрдір дегенің дост. Қызық. Әмма мәғанасына иту олырақ, çünkü рыптар етінден бар көбірек музыкаға толя сөзге әхәмиет берілді. Анда өзбек тілі бізге яқын болса да, үзік алмайсың. Айрым сөздерін, әбірге бір мәғанеге жиып. Жиып та боласы мана мәділеген тегі олыш боларға мүмкін. Абылай мен қызық. Мен ғаны ешқада рэп оқи мен оқып бітірі деп ойлаған ем. Бір орада, дүрттен ішінде алтын золотое сечение моментінде Бақанға кетіп алды естіңіз. Мен ойлап қойдым екен, мұның тауышыма тұр екен. Мен не шады, Элля, я люблю тебя деп yazу бар енді. Иқтибар бәл, сен клипін құрадың, музыкасын тыңладың? Ол мәмейді. Клип етімді мағына шоға ерден түрге тиіш. Бұсы yok, bu mut video. Sizin için mut video. Мен клипін көрді. Не, квадрокоптерден түсірген кадрларына тұр. Тегі үстәмі? Әйді ұлдасында. Анды заброшканы тамыра керекті. Тапқан. Іштен түсіргенде заброшка келеді. Ол шуық бір недіріне, бір бинадыр деп ойлаймын. Hem anın yanında болған автобус тоқталыш. Шунысы қызық, я люблю тебя деп жазылған. Өзбекше түгіл, орысша жазылған. Я люблю тебя. Ғұмай, сен рэп тыңайсың? Қой оқып тыңай. Мен қазақ, ол мына қазақ рэпі. Еңлік деген жасы бар, рэпер. Шуны тыңайсың? Білесің сен жырлайын істен бар. Бар. Еңлік деп аталы, мен анық ұшы, анан түгі сөздер, рәтті сөздер ясалыша. Мен ойламаған ем, қазақ түрі рэп үшін шу қадыр yoңғашлы. Қазақ беті қоты түр. Шауыштырмашта біздікі білем, біздікі бейді. Шақ түрі, қазақтардың қоты түр. И біздің рэп оқығанда нешіктер ясалмашы ғазгіне. Çünkü biz сөйлегенде болай сөйлейбіз, деймі? Рэп оқи баштағаш қотыланабыз. Алардың тілдері қоты, әріптағын қоты. Шунда ясалма рәвіште шақын, мен алып жүрмән мен абын ұши. Аларына рэп сәнғаты, рэп мәдениет. Рэп. Бізде де бар, татар, ұшаған. Інікәш. Шакур. Шакур yok, мен Шакур, мен көрді ұсалының қайсыр әйбілер. Ұсалының біздің да қараған болуын ке? Дифақның бірінші әйі өреттік. Ярар, бісі Абрабей болды, Абрабейға Бекзур Рахмет, келесі клипқа үшеміз. Тоқта. Мақам үшін ойрым. Клипқа по пятибалльной системе көп қоясың? Клип үшін гіне ме? Клип үшін гіне. Клип ойрым мағына білмеді. Менің шырақта, менің мағамына әзгіне берген 4 лі. 4 лі. Абрабей ғафу етті 4 лі. Yok, bu sena tuğul. Klipin ha? No, bitinde Klip tuğul, mut video. Mut
видеоға да түсіріп қоямыз. Абылай сен мақам үшін ойырым. Рахмат. Келесі клип Карап исемлі жырға түсірілген клип. Жыр Дәрдімән сөзіне жазылған. Аны жырлый Зарина исемлі жыршы һәм аңа қушыла жырламай қушыла Малси Music Ильясның досы. Шындырысын еткенде біз бұл клипні көрген енді. Лекен тағын бір тапқыр қарайшақ. Мен рахаттеніп қарайшақ. Что мы все подрежь. Нет, подключен уже. Экспекта подключен уже. без шоколада. Что это такое? Пепси. Что надо больше? Шулай бұл клип эшләгәндә бик күп кеше эшләде.
Башка ике клиптен айырмалы буларак, бу клипнең сценарий бар, сюжеты бар. Аны айырым карап була. Музыксыз. Короткометражный фильм кебек. Сен ошамадың. Ошамады сыман инде беренче караганда, бер генә карадым, хәзер караган. Икенче тапкырны карадың. Хәзер инде әзрәк. Гомер бөтен нәрсә шул инде. Беренче тапкыр караганда сен аңлап тормыйсың, икенче тапкыр сен аңлашкача. Әйе, мут видеоны алмыйдың. Булган ки, мин теге орысча язуны күрмәдем. Миңа бу клип бик ошый. Матур эшләнгән, аның идеясы бар. Айрым миңа менә бу актриса ошый. Миңа Минем теге кичкенә чагы белән чагылыш бар. Кайсы клипларда әйтәләр, кайсы вакыт кичкенә чагы, өлкән чагына гомумән ошамый. Булар бер-берсенә ошаган. Ошашлык бар иде. Юк, менә актрисаның йөзе ошады. Гомумән типажы истә кала торган, башка актрисаларга ошамаган. Үзенчәлек. Ну, синең стандартлар бар. Әйе, мин үзем турында әйтәм. Бу минем реакциям. Әйе, үзем турында әйтәм. Син турында әйтәм. Вот. За Дәрдемәнд. Ну, ансы айрым, әйе, Дәрдемәнд краш. Ансын әйтеп торасы юк. Малсин Music үзендә клипта төшкән. Әйе, кызык булды картина. Әйе, аны күреп булган. Зарина булмаган инде, әйе, ислам үзенә кергән. Син менә бу клипны дусларыңа карарга тәкъдим итәр идең. Матур? Матур, искик. Сифатлы. Искик. Не шо? Тоже 5+. Почти 6. Карап калдырып киткән, ул үскәчтән бит бары ниткәндә, кавышканда, әмма дә ләкин уже кыз үскән. Кыз да үскән, нидә әтисе картайган. Әтисе нигә эзләп хәтиге балаша үткән. Или үткән, или просто уже старческая деменция. Ана кемчек аңлый. Ну, деменция дип уйлаганнар да шундый. Просто шул теге шул вакытны кайтару нияте белән, яки шундый башында импровизация бар. Иң үзәккә тия торган мизгел әти дип кычкыра. Ишетелми кычкыру. Теге төштә кебек кычкырасың, ә тавышың. Что-то охнет. Что-то охнет. Төштә, ну, төрлесенчә бар. Что целый концерт Нади Рахманова с голосом. Нет, ну бывает такое, что кричишь и тебе не можешь закричать. Или чабасың, бер урыннан кузгалмыйсың. И он төшләргә керми. Я крем Алашка. Җәмәгать, элек бу видеода гел 3 кенә клип карый идек. Ләкин бу видеоның аермасы бар һәм бонус видео. Аны аңлаган кеше генә аңлый. Бу, ну, клип карамыйбыз инде без, кешесе карыйбыз. Кешесе әһәмиятле. Татарстанның халык артисты. Россиянең атказанган артист. Абдулла Тукай премиясе алган. Профессор. Татар дәүләт фольклор музыка ансамбльне алыштырасыз. Алыштырасыз. Ул түгел, башта. Барыбер алыштырасыз. Алыштырасыз җитәкчесе. Нәкъ ул. Иттек. Үзе. Исемне әйтмәс. Үзегез белерсез. Моннан түгел. Как точно я попала? Не точно. Yok ona Şehirlerde garmun ulvi, yaş yigitler uyli, çiber kızlar akbarap yılmayıp yiyip doymay.
Çiber kızlara qarab yılmayıp yiyip duymay. Ey şaba tatlılayıp, ey canaşım yigavıyıp, ey de eli birge niga yolga yürürge, ey de canı birge, ey şaba tatlılayıp, ey canaşım yigavıyıp, ey de eli birge niga yolga yürürge, ey de canı birge. Düşürüge şapıra Üzünlükler yankıları Üzeklerini üzüp kuya yaş kızlarının dilleri Üzeklerini üzüp kuya yaş kızlarının dilleri Ey şaba tatlılayıp Hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürürge Hey de canı birge Kızları biline okşatıp sığıra idenleri Ustasışı kuyaşınla birbirsin süygenleri Ustasışı kuyaşınla birbirsin süygenleri Ey şabaka tulayıp hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürüge Hey de canı birge Hey şabaka tulayıp Hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürüge Hey de canı birge şaba tatlılayıp hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürüge Hey de canı birge Hey şaba tatlılayıp hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürüge Hey de canı birge Hey şaba tatlılayıp hey canaşım nigabayıp Hey de eli birge niga yolu yürüge Hey de canı birge Şabaka, ulan, koyu Genialno, legendarno Hem başka sıfatlar. Siz Aydar Fayz Rahmanov bilen tanıştınız. Hazır tanışmagan bolsanız, tanış bolsanız da bir qat qarab o'zdingiz. Hey. Şahmat atıyorlar iyi. Eskitkiş. Montajı neydi? Montajı. Bulayda işip gitti. Tigileyda işip gitti. Yok, nayta şiiniga şabataga yaragaydı. Ay. Bu şu zamanın şu çılgın eskitkiş. 90-cı yılın vibe'ı. Birinciden, ikinciden Aydar abinin vibe'ı alıştırılsız. Eskitkiş. Anı bir kimde qabat. İlyas'tan başka bir kimde alay qılana bilmey. Zaman ben söylesin Aydar abinin? Legendarno. Ayt. Великолепно. Hem başka sıfat. Bu utqalık jiri mi? Utqalık jiri bo'ldimi? Yo'q. Bilmaysizmi? Bilmiyorum. Şu anda Xolojiri negizinde yazılgan eserge taşın. Возможно. Әйбеушілердің костюмдары, ол сары тіс. Şapan, ayadağı şapan. Şitiklері, өзі бейі. Ana ayver var, recitatif ilişi var idi bir fraza etip aldı. Olan Aydar abinin uzunçeliği jir arasında o fraza kırtana şunday. Жырланы әйтікіне бері. Ол гармонда ойнауы başında. Ол куплет Ол сайын. гармоннан қойған болды, ойнады да анарсын гармонсызына шықты. Монтаж. Жырларға керек. O bişli biyu, frazlar kupletler arasında kırgan bişli biyu, o eskitkiş. Bizni күләләр дип уйламагыз, biz Ayдар abi, мен гомумән үзем Ayдар абыйга гашык тулысынча. Хөрмәт итәбез biz Ayдар абыйны. Ул шуннан да татар музыкасына бик зур өлеш керткән кеше. Ул заманда вообще-то операда җырлаган кеше. Біріш хамбалитте oldu. Bir хамбалит. Мек зор шәхес, шуңа күрә сөйләткәнчә зинһар күлә дип кабул итә күрмәгез. Бу безнең Biz Ayдар абыйны хөрмәт итүебез шушындай көлү эмоциясы аша. Ул безгә менә шундый хисләр бирә, шундый эмоция безгә.
Дуслар, безнең видеоға лайк қойыңыз. Комментарийда үзегезгә ошаган клиплар исемен языгыз. Без яисә мин генә үзем аларга реакция төшерәчәкмен. Каналга язылырга онытмагыз һәм бу видеоны үзегезнең дусларыгызга җибәрегез. Сезнең белән Ильяс устаз иде. Тамамсы. Шәрәтәшә.